ka kunhun ka soru pajba ka briu nyautrep balam khmat do ba rastingwel thaba kumu chairman ba perkhat shila kumu convener na rilum chaintia bat ka nyautrep border disputed redressal forum balam khmat do ba chandame sungo kumu chairman ka purity power kumu ka secretary ka khat patrik Kuala Lengkot arjar fulai ka lejban kerpari deputy commissioner ka West Chanty Hills district ban penrong kerteng no hapo ka electoral roll ikin nongsung snong na life and root lik snong ki baha papo ka block 1 khnang ba kinyo e ka hok ban shimanta ha ka election nang thawan ka yeng darbar ka jala mekhlaya mentau snem ki ar kunhun ki lakdau bagi pajba nong snong blok 1 ki mat chinge namar kimyo ki kampen roi habon kiliang kum ka surok ka caka sumar ka pule puthi ba kadaw bukongsan ga dai namar ba kimlan kerteng ha ki electoral roll ha ka chu ka por kini ki ar kunhun ki pen paru ka chingsngo persyai ka sorka asam ba ka sta surok donbor na lat lapia bat penrong cha south li ki snong karbi kum ka snong pangpong rongkhlang samatan bat maleng Iwan ini bagi Krisnyo Habis bat kini Krisnong di badan support jong ke blok 1 kumba lai kun putri Krisnong ba kajing dawa ke jongi kajing kerpat ke jongi kalong ba nak mantakan nega election jong usnem arjar ulai bagi dengan mikmat jaga state ke jongi markum balong mentah kini Krisnong ki bahab ga nong pelut elaka bang nong pelut elaka begitu Krisnong baro kimdon ya ki botar bot begitu Krisnong berkisah dan kita nak yang ikum ke tur pajba ke beri trap ni kerpat ya ke state dan ni ke kamtam yang district administration makin penyok no ya ke tu ke bot jongki hatu Krisnong bisa abaro lai kan tu ni nama hari ni kipot badep kum ceblok tu itu kinong cebot nak ke state ke jongi ni kita nonton Krisnong nak ke beri trap jongi itu ni ke bot hang tu dari pada ni ke blok 1 bat kimyo tengi kuat bakin penyok dekat hok jongki kilong try no itu jaka bagi chong kisah apa blok 1 Nagaliang juga Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF kat lembat ga sur pajba tengi wan lang hang ni banbu gejing kerpat ke juga poru gejing dawa naga sorkar mikalia jongi bat kum ju naga election commission rumo kepada IP juga dikekam namar bengi ui kum sepo sete sepo rai nong tung kebagi juti pajba kum ke blok 2 te kat kum ke jingkam hi jong asam ka kambek nadu na sabuda na ke jaka badon ketuga battalion outpost ke jongka tilda ngi pej nadu sabuda cedu cha umat leper jatalong kitu Krisnong khasi penar jong ki badon setu kadang jengai bah na kata ke jaka ke bakam trai ka asam kendrai baro Krisnong jong ki kidang rung cepok ga irul electoral roll jong sorkar megalaya but ki yoru ban apply yaki fix election photo identity card hagi Krisnong le jong kai de kadon jing ayupan ia gini Krisnong jongi badon seblok 1 hopo ka elaka labang nang kelut bat pangam reliang namar ba gini Krisnong ki bangala dep mention menni ru kilong Krisnong ki badon sepo ka dispute area hi ki bakam tra dak asam hi kumbagi jo ina ke por ka gajing pen ibor peding ke sorkar asam ban peding ke sorkar megalaya ti kito Krisnong barok ki rung be cepo ga irul jong ke sorkar megalaya wala ada kim don makena ya kata ke polling station ke Krisnong jong kiru tang bagi Krisnong jong kipat ki rung cepo ga irul jong ke sorkar megalaya te gajing kerpat jong ibe gajing dewa jong ya ke sorkar menta ke lomba ya kini Krisnong bero cepo blok 1 ki live heun ru tu Krisnong ke sorkar megalaya kadai ban yele ban penrum yang gini Krisnong barok support ga electoral rule jong ke sorkar megalaya kumlang menta kumbo pau hi ka partai letibut barok bahagani election barang sudep ke election jong ga member autonomous council jong ke Karbi Anglong ki beri ujung i barok sete gele boycott kan election om don bi tap but show namar be gisneu persya namar baga nagadaw ke jing bom biang pusam bar ke jing cha yu roj ke jing cha yu be nyung jong ki ga bobun kiliang ti menta gila kore ki kwa no ban chuong ki kwa no ban yo thebot chapo megalaya ke tang ba ki to Krisnong jung ki kimpat don re hapo ga irul jong ga sorkar megalaya ka don ge jing persang jong ki ban penrung no si Krisnong ibriu ke sa Krisnong ke belon lopa hapo ka megalaya cubu ka keduksa Krisnong ngan kedewe ar na po mo jam ter nanti na po labang ki penrung kerteng no jadi ni Krisnong kumcha subuh kumgesak seniang cani semua kayau cayuksi kanduli 6 dom ta ter
Tiada kali yang jungi hi ngelihat keren menebat kini kiri orang ba. Kan ni kam long ke bawah, kan long ke bubu jingma penban yaki. Tiada kata ke dalam ikerpat ya ka sorkar mi kali ya ba ya ka election commission bagian cim kia mardor ya ka ni ke jingek. Namar bangi kumi nong senong jo keri India, ni don ka hok banyo ya ka vote ke jungi. Namar bangi yim long kita ke poye. Tiada lada ke cia syat kumne kan pu jingek iki biru jungi. Tiada nakal yang jungi hi kum ke forum bat kum ju kum ke surpaj ba ibu ye ni gijing kerpat bat ikan ni gijing dewan ke sorkar apa penkloy kan ke kamkat bala kena bagi beri ujungi kin yo ikata ka hok juki patet bu kum ong i ba mene hachwa kan ni ka election ke tese ko we pat nakal yang jungi hi ar kan hun hang ni ni pen paro gijing persya ke bejur ye gijing le riu khlau jongka sorkar asam ne juga karbi anglong termos council haga ba kachna ye ka tu surok kaba nang tu nang laku berkia ban penrung cek itu gilai sal tali kisnong karbi kum kisnong wan pum rong kelan sematan umaleng setu tege jing tip ke bang ngalayo ngatip hai gitu cekan amar bangade banang te tege jing tu juki gelong ban penyaso no bat katai ku surok kebayai nang te na po umpowiang rong pongbong nong jerong tak pat kaba mi hang ne hasan cika hagawa menreang kaba penyaso no bat kini kisnong jibadon chene kum kermi kata kesematan kawan pum kerong kelan te habaki pentraya kata ke surok kumbangi yo i ki video ki bangila yo i ke sosial media kadon ke jinglek dusmon ke bakrau adu kata-kata ya ki tu gelenti ki sengkeng ki balik rap lek riang lek tre lek tak jongki dong jong mukro namar ba anda kati ke tu surok kito ki surok lan gelenti ki ba gelenti lek tre lek tak jongki dong jong mukro kilong dong lepan tu entah yang thai ki pe usne Rai onda kalati yo ne surok kemai jongka hang tu halat hang bani khalat no kati dikit liu bagi basan liu put ke tliu bat gejing liu ke ba nyau pra put cupo anda kalau depti ka tapat dikit nak ding dikit seladeng nalor kelong kumba bu jing riam tu ke ti don pat kicaka ki ba dada kata kan ti jongka ka op ye level jong surok ki sui tu dada ka long high level pat de ke persniu ya kata nanti letrelik tak juki dia kena galong gejing lek dusman bukan jing lek rukla dia kali yang jungi kum ke forum bat ka surpaj baru ni peneram juri ya kene bat ni dawaru ya ki bor jong ka karbi anglong asam kini ban ajing syai ke hagano kom maki ibeng ni ki yura ya ka hok long beriu jogi pat jong sonong jogi teni kenturu ya ubisiro ursi kiamat dor pan ekran ya kene lada Kibor yang ke sorkar bat nagaliang juga di office kamla ban simkia ban penbek juga ni kekam nagaliang juga kipai bak nyaman seban ia pen ibor ke ngamar ba ngilangi aban syabeng baru si kata ka jingkeli hak bedai ba jingdon keteng tak buat sak sam mi khaliak mo bedai ngan ais ton da kanuksa ladang adai ukpa wa ki khun haba ki tnganja phim ai khaw ki tnganja phim ai khaw kata de jingkari ki kuat om te phim ai om mandi haba ki pang ni lai kim yo dawai kan penjam kuno ta kecimpang kini ki beli busong haba blok 2 blok 1 kilong kembak ki pang ka jingpang lagi bahasa kain nadu kasnam khat knas pak san puai nadu ba gubernur khalai ke april ulara iki jubor nak ko gubernur sam ra sapok ka karbin sek nadu nang tak kila kelai opang haba om dan bapai tikat bayo ai beli ki siam haba mun bapai ta lada ka ai ka asam ki siam lada ai ka mai clear ki siam ndai mentah adien balai ikran iput sam kenduk mo siang mar balai ngidon hapok ka jingpai ke bakatpang jong ka knet mo ka dia jong ka sek ceder kabut ka kendau siap ka hak hapok ka jingpai jong ki district council Giant Hills Autonomous Council bat ka sil Autonomous Council te mentang is mutu kan bakal adai ka por bangindon hamik khalea bat adien babila persekutu ke seng balang beper bat tangir mo khamta bu sermat jong forum jigi ula persekutu bon tikira sekutu baladon kam banwan na sumi khalea te kani ka por biang du is a high time por biang du bamta banwan na sumi khalea bat bangang ka asaran sikibri bosong blok tu bat blok 1 banane sakmat ni nebut dia ni ke development kosa dai ta kada maswa ki don sapo asam don sumi khalea ka don ni kena bagi bam armaloi ndai de bang ino iki bang sampai iki katapi tendai mentah pada ni kentu sendan ismat bagi nama ala sarkar bahkan lakai bat khamtam mentah ke puan isan ngakerpa ikan rin walai kulari kintin klain latang jual labam sapo blok 1 blok 2 kulari ka bapila ban le
Kini ki beriu ke pasang blok 1 blok 2 akan tu ki ai lupa ki interview biang kai ba pila ba jengi surat mendan like mendan ki kin bu kerupa ka jingkeli menta ki samlah ko kabri nyotrap ki seng halang di ban mi sakbat menta ban bu jingkeli ikan di dia ke bela asal kai ba pidan ban le antara ri ba jai beriu kham tam ki beriu jengi besar blok 1 blok 2 bat ki nawa matamur hadu langpi tata isiam lagi jong ki khmat ni ki khmat i ka jenja ka jing sertok jong pat ba mo syok ko thai surat umdan, light umdan, school umdan, di jaga sumar nampak pakai umdan, kabut lack of development. Kalau kita ke berkait ngin lawak citip ke kadau, hana bomdan ipik, bomdan electoral roll. Asam ro kimio, semai kaliar kimio. Kajing kali kalau hatu kini ibriu ki im hata kajaka ka bang no man's land. Kata ada kajing kali. Andai ngitip bagi im hakari kabalong demokrasi dan sekular. Kabangi long lai lut. Andai ngiduk pada ki hok. Kata-kata mentang sengi ibu ka apil. Mentang la ada phone buat dusi nomor bomdan. Ngai phone buat dusi orang lek kemno ke bede gi briu ke jongi. Ban enroll ki siapa Meghalaya. Dusi ulang baun kamslam. Ulai jemut ni ban bu ikan dekot. Ha bede dekot ban bu ha i personal secretary jongi. Tinggi la ayau. Tinggi community bo dusi usim kam ni ulai dak asuransi ni bo sasim kam ni. Ini dibentah ban kong. Bat kemata ka ba ada kalong. Ka ba ngabu Ahmad kalong ngabu hang ni kenja jingkerpat ba ka jingkentu. Dai su apil. Dai apil. Ka jingkentu. Ko ki ba i karib ka jengde ki seng balang ba per. Kani kadi ka por biang tam ban mi sakmat ban wanra i ki briu ki jungi syam Meghalaya. Ka ban kong ka ipik. Hadian ni ipik insas dang ban bot dia ni development balai bersarkar kam semai development ni ki. Ngila dawa balak no lai 4% naka States Finance Department bahkan sanction kerpangai ke border areas. Andai total nil. Haduk mentaro bapli kim dan ni. Takda ngabu an ka jingkan tu sang balang ketika por biang bahaba i jekri jebril ban mi sakmat mentah. Ba wei po wei resnam jani po ke border umbet bandu tabur. Pikiran tam kata aswa. Habire development habire ki jikular patiang jang pingin ada. Dang mana kani? Dago porom iba nakaliang iba Ernest Morimo Presiden BJP lek kendu himanta beswa. Ikran sapang ka jinji abukro. Himanta beswa wong kemne. Lara pinut ban pensisa baka mukro ka hapo joka jelam Meghalaya. Hapo sekentangan weng no ek asam paras na mukro. Kimnut angai ay hakmat jungu himanta beswa. Jadi mentah pada kai bakilak ke mentah Sherman jak from sini. Mentah kilak dak kam. Ila lek fencing hapo ke bodar tu. Hai hapo boleh ada blok 1. Kita lihat kan kita fencing itu kan awak amat semua. Kan kerut semua sama tak kalau nang jur.